بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نبي صلى الله عليه وسلم فرق وارد فاوا جوامع الدعاء كرو لفظتوغا فريهم وجنبا معنا تكلوي جنبا دعاء سلسلة تري ميد أرمين وهذا كم جفاوا دعاء كي من الله رسول الله أبو هريرة فرق إمام بخاري إمام مسلم إذا بيكلون السند نربا فوا رواية إدارة النبي صلى الله عليه وسلم مفدين دعاء قربا كمغا مفدين بدارو يتعوذوا بالله من جهد البلاء تباميهم ركادر كما إديش من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. مي كنكم تباميهم ركادر كما إديش. بخاري رواية قاسوني كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ما النبي صلى الله عليه وسلم مي كنكم ركاتركم إدي وداغن وكمك اغتريغا جهد البلاء درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. بتاعك النبي صلى الله عليه وسلم يبني أقول من هتر كمكم سلامة ركاتر كم إدي دنوا كيفان بني أمور كرباف إما فرتوا كم كم كبيان كرافاني جهد البلاء. جهد البلاء بمعنى كي بلا وركما مصيبات تكا آفات تكا إنسانا كرمت لانجو مباوتك إكي كنكما إنسان لاغتو مصيبة لاغتو بلاوركا لاغتو آفات لاغتو ميهاك نفسوغا ميهاك مدلوغا ميهاك أهلونغا دنياغا أدينهم بس إنسانا إينك وشاكم وإبس كمكا إينك بلاوركما مصيبات لاغتو ميكم ركاتركما إدي دنواش. جهود البلاغ مرادوغا بين علمور مدال فاوي بلاوريكا مصيبه لاغتم کے معنی کی میہا تحمل کرم اندگو کمکم گاوا میہا ایکنکن تحمل کرم کے قابل کم لبفا نوا درجاگے کنتتکا اینا کرمتلا انجوم میہا کے ادشم میہا کے بار نفورا حسابوں ہنگا مصیبت تکا کنک ای اینا کے نفسگا کم بس أديناك أهلورين كم قاوس أديناك مدلوغا كم بس إنايا إكانكم ما تري كرمجة نوت إنكم حلو كرمجة كردانك اللي بيجن نوا درجاك إبس كمك إنايا لاغت. ابن أبي الدنيا ابن عباس كبان رواق ربا فوي جهد البلاغ معنى أن تحتاجوا إلى ما في أيدي الناس. ميستكونغ أتكوغاوا كنتتك وتا ميستكونغ أتكوغاوا تكتش تبا حاجة تريومي. أي معنى كي مثالك مدلوغ تانوس كن تيغوس فقير كما كرمت لانجي وتا هني ضروري بينون تنفد حساب تيماغوس أنكونغ أتكوغاوا تكتش تيما بينون جي එමිහුන්ගේ දශවා හිසාබ තිමා දියුමු සලාමතන් එදුම් බිතාංග මුරාදේ ගොතුක. ابن عباس ابن عمر كبان رواية من السيدالوي جهد البلاغ معنى كي كثرة العيال وقلة الشيء معنى كي ميها قدارين جنوفا آلو عيال جنوفا එමිහුන් කංකම් බලහට්ටානේ තකෙති තිමාග ඇතුගා නෙතුමේ තිමාග ඇම්මති දතිව හාලතුග තිමා බලංජේ දරින්නා අඹින් ආලු එයාලු ගිනවා හාලති මිතාග අවබන මෙදෙකවන වාහකම් මේ ගෙනි එයි ඉන්සානය තහම්මලු කරන් කුලදානක ලිබිගෙන්නවා
eki baatuge musibatak afatta enege nafsugavis enege ahulungus enege mudulugavis adi ena badatten jeheniye faratak kamugavis ei darin ginave mihage ammat datiyuma kiwes miha warabbodu datikamaka kurimatlan jenka ei daringe kankan ආලු එයාලුන්ගේ කංකං එයි එකංග නොකොක් නීහාය හුරවේන කමෙන්නු එමිහුම් බලීම එමිහුම්ගේ ਜ਼රූරි බේනුන් තබ ජොහුනිම එකංග කොද්දෙන් කොම්මෙන් ඒනේ මජ්බූර් වේ ඒනාගේ කමෙන් ඒනේ ෆස්කොෆස් බෙට්ටි දාන එකමස් දරින් අහලුන්ගේ කංකං ෆහෙන්නු කුරවේ කොම්මෙන් කුරංජේ එකං කුරංජේ ඉරුග එකං කුරවේන එවස් මගෙන් ඒනාතුගා නැතිම ඒසම් පෙරිගින් ඒන මෙදනි වර දති حالت වර කම්බඩෝ حالت mihun kari kienjo mihun kari hinganjo edatikama ena kurimatlanjo ege sabun enage nafsuge izzek anaka kurimatiga kodawegen nikametiwegen diumuge halataka insana diumaki ei warabbodu musibate warabbodu bala verikam adi khassuko mikankan hegotuga tartibuko mikankan hegotuga ketterive mikankan hallu kurumattaka revunterikamaku vishnumuge fikurenne mihago ifadakamaka dimavejjiyam enen isam ferigen eya eku duniyega ulen datiwa hisaban enega halatu daane min komme kamaka ena kurmati wes emen furtaw kamek kamuga hadis qurafoni jahudul bala barikama musibattaka afattaka laagatumu rakkaterikama edidennosh devana kamek gotuga ekadek faanu agumanna devwama irshadaki in rakkateruma darakish shaqa ko mane ki මීහා බාජ්‍යවරිකමගේ ඉදකොළ මීහා කුරිමතිලංජෝ එයි මීහා හලාකද්දි දුනියේක මීහා හලාක කුරිමතිලංජෝ දුනිය ඒනාය දුනියේ කුරිමතිගා ඒනා නිකමති වෙගොස් මීහාගේ නෆ්සුග මීහාගේ ජානුග මීහා හලාකුවා හිසාබකංකුවා කුරිමතිලංජෝ අදි හැම එහෙම්මෙ උඛරවි හයාතුගා වසේනා හලාක කුරිමතිලංජෝ උඛරවි හයාතුගා හලාක කුරිමතිලංජෝ මකි මීහා නරකේ දාංච මීහා අබාජ්‍යවරි කමුගාව එහෙම දුනියා ආඛිරතුග අබාජ්‍යවරි කමුගාවුමු රක්කාතිරි කුරබාතෝ අවගමෙන් දුආ කුරුම නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් අවගමෙන් ඉර්ෂාද් දෙවා ෆෙවල් තිම්මන කමකි සූල් කදා මානේ කි කදා කදරුගේ අල්ලාහ්ගේ නියාෆුලුගේ තෙරෙන් ඒනාය දිමාව දෛතක උඳගෝතක මුසීබත් ei algomen iman kam rukunta uteriga himene kamen ei qada qadar iman heyo minbara nuba minbara iman emma e minbaru ge tereng allah ge minbaru khulu ge tereng ene kurimatiwa musibat enege nafsa kurimatiwa musibat enege modala kurimatiwa musibat enege darinna enege ahulunna kurimatiwa ekeki musibat taku ena salamekko rakkaateri koddebatu denno meharo almenna sekundi assan vishtumanga assan kineba ekanku marakkaateri allah ge niyafulu ei ekkame keme jehene almen allah subhanahu wa taala ge niyafulu ge terega eenaya hiddatiwa kankam eenaya undaguwa kankam ekankam salamekko rakkaateri koddebatu दुआ देन्नोम की दुआ यकीवस क़दा क़दर के कंकम बैक कंकम अल्लाह बदल को देबा ए हदीस का अर्थ असवे अल्लाह के नियाफल क़दा क़दर बदले नुआने दुआ के सबुनोनी बैक कंकम की एना के दुआ या मति करे फुने कंक अल क़दर अल मुअल्लक़ मेके तिमा कुरान एक कमका मति करे भी दो करे फुने कंकम एक माने की एना एकम कोफिया एना उंदगोल अकुरमतला नुजेने ene ekam nukofiyam ene ekam apurmatlan jehe bay kankan ebore qada qadar ge terega allah subhanahu wa taala wa dengadi ein kamaka alumna kurmatlan jehunas ekam ketterikam ekamuga heo vishnu ekamuga alugol men sabitu e tibum eiwes allah subhanahu wa taala alumna debba warabbodu niumatek qada qadar ge tereng alugol menna midenne kala afataka musibata kurmati vies ein rakka terikam e dennu almen gonotuga mikeni duaga teregas mikeni waqini sharra ma qadait e bailahuge niyafuluge tereng niya kurabwa fawa kankamuge emme hanubakamuko mela rakka terikam ede mela libe emme gellume ekamuge anama e gellume ko mela
salamata rakkatirika mede miti faharakes fushuwe nara hiyo minbara nuba minbara imam bomaka adi hiyo minbara eduma nuba minbara rakkatirika alugma edumaka ei minbaru මෙoti ඉන්සානාගේ නිස්බතු මෙoti හියොමින්බර අනුබෑ මින්බර ඉන්සානා දිමාව කන්තතරෙන් බයිකංකම කියන හිංගමජේකංක අනබෑකංකම කියන අය දතිවාකංක අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ ذات ෆුලන් අලග නසර් හිංගාෆියා එකලාංගේ ذات ෆුලන් මුලින්බස් නිස්බෙක් කරවේනි හේවකංක එකලාං හදරත කර නුබෑකම නිස්බතෙන් කරවේ මේ මින්බර ෆුලගා හෙවා නුබෑ එයි අලගොන්මගේ නිස්බතු වොන්න කමෙ Allah ka nisbata nukure nubak ei kinet Allah subhanahu wa ta'ala duniyag musibat tak afat tak kurmet kurabani ei mi kainatu ga insanun Allah lebbi maqsad alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ei ilahi dirihuruma maru mufadda viras kalange tibami utereng heyamal kurani kaagogan imtihan kurawmatta em hayatu ga maqsad ki imtihan ei hayatu maqsadak e maqsaduge terein kaakukan shukuru kuri kaakukan kufurwi kaakukan hela hor alukan kuri kaakukan namaz nukan ulani kaakukan ketteri nuwi kaakukan qur'an kiwi kaakukan zakat dini kaakukan dahiveti memme wakiwege medene me imtihanuge terein ek macce swargya naraka miyot ek macce swargya darajata miyot duniyage insana ule ulumuge macce me imtihanuge insana hoda marks ge macca natija qiyamat du mi kandedeni mi duniyega mi imtihanu netiya mi hayatuge maqsad ekko gelligen da eru hayatuge insanu levmu beermen nonna em allah ge niyafulaki mi hayatuge maqsadaki insana imtihanu kurabunka em e maqsadaki war rangol maqsade allah ge nisbatan nukurene ekamakun gohe ennut e maqsad hasilwana magu ei duniyaga eki kankan insana men allah yassa ekankan men allah insana dekkew ei e maqsad hasilwana goi em bima allah subhanahu wa taala nisbatan nukurene besnu baakame algon menna mikankan mennani essawbaki algon men kura nubakantattoga sawbun kurave nubakantattoga sawbun algon menna ekamuge azabuge bay rah dekkew maqsadaki algon men embri allah maga rujo egote avamna hewge ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون اكما كندوga fasad faalowe aamujje بما كسبت ايدي الناس ميستكون اتكون كل كنتتك gesawum ليذيقهم بعض الذي عملوا ابامهم كل بايك كنتتك رහ ابامهم dekkew mattake لعلهم يرجعون ابامهم emburi allahumma rujuwe timan menna kokkor ejik timan menna gos dijek timan menna faafe kor vejje kandamme allahumma rujuwe tawba veima allah e faafes fussawani e faafe ge so tibai musibat jessevi faafes fussawani adi musibat ge sawabus devani tiba heomaga elubantak emmi insana kankam medori wage misala kalgon bal mainga ehem misale tankol faseha misne kala misale algon men school madrasa taka university taka kiyawa midani ta'lim hasil kura university toga dariwarum faswe dariwarum failive kivegen to dariwarum failivani kivegen to failivani test onnati failivani ehennut university dariwarum failive alum madda lar dakkanje atoltene annakodi male getebbar taklifen ufula alum madda kiyawan jeheni university ge imtihanu det emmen to failivan algon menna ka nugura university ke waran nubatene ke imtihanu deti me horiya musibat me jeheni ekam dariwaru ge habbu ga ei ene je musibat ita horiya taklif ufulan jo university ge habbu ga ei university ge taarif korwena kame imtihan barabar belehettuma imtihan ge poditiya imtihan ge kankan holugaya paper hetumugaya rangala barabar furime belehettu nyeburan barabar university ki emima imtihan ei university ge habbuga badubas raddu kure kamennu ei rangalo ekam dariwaru ge habbuga ei ene horiya undukala taklife me onnani imtihan onnat imtihan otmennu meg masale imtihanu gena nukiyawat kiwanam fail wegen
දාකනු ජේනොත් එහෙමම ඒ ඉම්තිහානුගේ නතිජායින් බයක ෆහරෙක්ග උදගොතක කුරුමත් දාන්ජේ දානේ එහෙන් නමස් ඒ ඉම්තිහාන ලයිෆා ඒ ඔති यूनिवर्सिटी इंदे तालीम की फेंबर नकलो तालीम कम गवेगिन मुज्तमा खिदमत को निकुन्न कोम्मे दरिया की बस रंगलो फेंबरु का रंगलो खिदमत दे मिहे का खिदमत टका कोम्मे बस पुरंजे कम इम्तिहान दिनुमक इम्तिहान आरमनक नुदे गोतक नुहे दे नेर मादम डॉक्टर मिया आलगोन में हॉस्पिटल बद्दा कतिवली फैम वली फैंगस कफालाने की कफालन दन मिहे नु हेन हुन्ना टेस्ट नु हदास इंजेक्शन जहावन कोम्मे का एचएस कोम्मे ताकबस ಹುಳರ್ ನಂಗಳು ಕೂಡ ಮನ್ ತನೆ ಕಫಾ ನಗಾರು ತಿಂಗತರ ನಾರ್ಬರಿ ಕಫಾ ಹುಣ್ಣಾನಿ ಇಕಿವೆಂತೈ ಟೆಸ್ಟ್ ನು ಹದಾ ಎಮ್ ಏಕ್ ಆಲ್ಗೊಮೆನ್ನ ಕರೆ ಮಿಹಾರುಗೆ ಇಬಾರತ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ನು ಕುರವೆನ್ ಏಯಿ ಅಸಾಸಿ ಕಮ ಎಮ್ ಇಮ್ತಿಹಾನ್ ದಿನು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ එක බදවේ රද්ද නුකරේන ඒයි හොරියා ගොතකම රංගල එකම ඒක සම නතිජාග මිහක පාරෙග්ග ගෝහෙන් අස්සානේ ඒයි ඒනාය එන් සලාමේ වන මගු ඔති දක්වාව රංගල කියවා ඔලම්බේ එරම් ෆාස්වනේස් एम नुक्ता है कि अल्लाह सुब्हान व तआला का उमर के मिसाल नुजे ने नमस अल्लाह सुब्हान व तआला का आग में अकीदा का उन्नजे कशोर कम की इब्स नुबई गोहे कलांगे का निस्बत नुकरवेने ए मैं अल्लाह मिकन कन तरतीब करवा फवनी आलगोन में मसलाहत अदि एकलांगे इराद करवा मकसद मी दुनिया के हयातुन कामयाब करमट ए मकसद की मी देने इंसान इम्तिहान करे क़यामत दो ए धर्म या सवाब होत इम्तिहान नतीजा क़यामत दो मीहुन दरजा मकानत स्वर्गे के देवनी मा बय मीहुन बुनाने तिमन्न में बस दुनिया का इम्तिहान तक अकुरमत लान जहन्नम तिमन्न में विसारी केत्तिरिवे वर मति धर्मया सवा बोधि मुए एम्मेन एब्बर दिनी एनुत एम्स दरजा के तफात कोम फेरुनी मा मियदु स्वर्गे के एन वन्नर एने एगेने मिवेनि मीहा एदरज होदि एने मीने मुसीबत लागेने के मिवेनि केत्तरिक मेगेन उलගෙන් तिमन्न एदरज निलिबुनि तिमन्न मुसीबाजे तिमन्न केत्तरि नुईमा एम एनाय एकंकम फेनि एने एकं ताम्मलको एनागे अमलको मच्चन अल्लाहගේ इज्न फला के दरज स्वर्गे कंडेलගෙන් दियाम एई आदुलवरिकम केवा देवा उस्ताजु दरिवरुन्न एने दरिवरुंगु फरातु एंगे मालूमातु मच्च मार्क्स दिनी मा दरिवर पुनान तिवन्न टेस्ट दिनम तिवन्न वरम मति मार्क्स होदी मुहे एकम उस्ताद एंगे कावकम वेलिवान कावकम फासवानी कोदिंगे तावलीम फेंबर बलाबस एकम मेहन्न नो मार्क्स देनी की इम्तिहान पेपर दीव एति मार्कोफा एने दक्कापुन मिए मी सवाल त मेरे जवाब त मेरे मार्क्स कोबाकन नगल कोबाकन गोस उस्ताद वाने किया दीवे मालूमात दिनी में दरवर कम क्यों अनु क्यों एम उलंबागे अल्लाह बयान को देवे मीहु उलनी उल नुआगत अरबक उल बागत उलनीमा एक मच्चन अल्लाह सुब्हान व तआला मे आदलुवरी निजाम बट्टम कुरवाफ हतरवन कमके शमातुल अअदा अदावत तेरिन उफावा कंततक मी वरक मीहाय दिमा वरबुड मुसीबत जवनी दतिहाला कुरिमतिलान जवनी मीहा वरबुड निकमतिलगे हिंगज्जे एकम एनिको निकमतिकमा एकोगस एना आदा गोतेग एकम हुट्ट मी दिमावनी दुश्मनुं एने मलामे करनी दुश्मनुं एने फरसार करनी दुश्मनुं एना दिमाय मुसीबत में उफा करनी ए नफ्सानी गोत मीहे मा दतिकमे वशांगुले बयको एने हितरिकम फोर कोद्दी अदि अंगबहुं बेसेने हिब्वर देकम बेज्जाम एनगे मानवीयत वर वरगदवान एकम एन्नु मिवागुत्ति गिलंबरिकवा मुसीबत आफत कुर्मति वगुदु दुश्मनुं एने जेनु मुसीबत में उफाको एने मलामेको एने जस्सुं कुरा दरजे कुसिया ए वरन निकमतिकम एकम गवाने वशागे तिमियुगे हितरिकम बेनु वगुदु ए दुश्मनुं एने मेदु उफा कुरा काल कंतत कुर्मति एमिमा दुश्मनुं उफावा काल कंकं अलगोन मेम न दिमागुम रक्का तिरवांजे अदि अलगोन मेम बेस नुवाने अलगोन मेगे मुस्लिम अखुन्ना उख्तुंगे दुश्मनुं उफावा कंकं कोगेन्ने उफावा ने मीहुन मुस्लिम का दिमागुम एच्ची किन्या काफर कुर्मति निकमति वन दो कोल्ला फिया ए उफावा ने कंत एम एफद कंकम अलगोन में रक्का तिरवे देन्नो मितांगा बयान कुरा मिवा दुआगे मकसद की मिदुआगे मोनी ताबदु बिल्लाहि मिन जहदिल बला बला बरिकमा मुसीबत लागत मुन्ना
ودرك الشقاء أباجوركما كرمتي ومنا سوء القضاء أتي قضاء قدر النيافل وترين أن مصيباتك ميها لاغت كرمتي إيجي نورغلو كان نبا كان إنا كرمتي ومنا وشماتة الأعداء دشمنو هنگم جه دشمنو وفا قرا قال كنت ميلايا كرمتي وميلا إبرس كلام حضرتهم ركاتركما إدمي ربط الزتري أخون ابن القيم رحمه الله بدال فواني ولولا القواطع والآفات لكان الطريق معمورة بالسالكين إنسانا كوريدا ديومغا مكورمتي وا غنجونت نونيا دتركورا فراتك هوريها من سيما غوناني تانو سفه එමෙන් බස් දාම් විරිත් කො ඔමාන් කො හිඟාෆ් එහෙන බස් මස්සලේ කමවනි ආෆත් එක කුල්මති මදින් අන්න නතිච වලෝ ෂා අල්ලාහ් ලා අසාලහා වදහබ බිහා අල්ලාහ් ඉරාදු කරවා ෆිනම එකන් එක්ක ෆිලවාලබ්වා හොරියා උඳගොතක නෙති කරවා ෆානතේ ولكن الله يفعل ما يريد انكم الله نيافل එකලාන් ඉරාදු කරවි ගොතේ මෙහොරි ආකම ලබ්වා ෆාන والوقت كما قيل كالسيف وغتا بتوغا بونويني كنديفت اچيگوتوبي إلّم تقطع قطعك وغتو تباه يغوتغا بيرون كوفيا اي وغتو تبا كالان كندالا بريكولا එනකොට හොරවේ එහෙම අලගොන්න මෙති හුරියා වගුතෙන් හුරියා කමස් රංගල අකීදා රංගල මගු අලම කුරියද්දිය මේරු අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා ඒ මග ෆයි කො දෙවානේ فإذا كان السير ضعيفا والهمة ضعيفة دتر كرا دتر وريا دتر أي بالغش يتشكم غويفا أيوة همتك هبورك بالغش هبورك كم غويفا والعلم بالطريق ضعيفا دانته مغوغا دامبي كهنكم علم كي وسور بالغر يتش وجيا أيوة ميها كوريديو مغوت وربود هورسوانه هورسله مغا එනකන් දතුරු හරකයක් බසෙහා නස් කිරි අමු හරකයක් තිරවන دامبي مغو هارغل كنه همبج وربد اندغوت اكل مثلانجين والقواطع الخارجه والداخله كثيره شديده بير وشن ايتر وشن هنا اندغوت اها گينوجيا ايسام فريگين فان جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء ايسام فريگين يوتي ميهر خطر مصيبات اين لاگن في ميهايا مغو رغل hinganege kovejjiya hingange kinettu අකීදා ගොතු අමල ගොතුන් එන සීදාවක ෆාෆත්තක මිහ රක්කා තෙරවීම මිහාය බරාබර මවක කුරියද්දා ඉංගේ දෙන් එන සලාම එපානි ඉල්ලා අන් යතදාරකහු අල්ලාහ් බිරහමතින් මින් අල්ලාහ් ඒකලං රහමතුන් එන සලාම කරක්කා තෙරි කොද්දිවියායි මින් හයිතු ලා යහතසිබ් එන හීවස් නුකරා කලගෙ ගොතු فيأخذ بيده ويخلصه من أيدي القواطع إنه الله سبحانه وتعالى إنا أتوغا هبوا إجمانا كينة تدمو دكوا هيوغ دكوا إنا من وباكن تتكون سلامك الدبيا إنا سلام واني والله ولي التوفيق الله سبحانه وتعالى هيوغ توغا أرتكون التوفيق دبا إميهونغ بلد وري فرات أرغم مي دعاء واه دكاروغا مي هتر كنتتكون ركعتري كدومge emme muhimmu sifaye kilobati zeteri afonna waqtun mikanka man alum battala asbab takun rak'ateri salam ebo ei faafataka insana rakt faafa insana kurun mi ena dima musibatu kastu hagege sawbaki em faafen insana salam ebwane magutak ena daskurun ei mikankam salam ebwane gotu mi algomen darstoga amuko mi kiyade kankam kinekkan kuffafata kurmun algomen salam ebwane bay kankan algon khulasa ko dannawala na komme kamaki sauna tafsir kureda nuktai mibaat ke musibat ko rakka teri umattaka fafata ko miha durum gemme muhim ekkamaki allah subhanahu wa taala miha laduetu algon men ladugane algon danna mihe kurimatiga නුබෑකම එක්කර ෆාෆ එක්කර මෑම්බ ෆෑන් කුරිමතිග මුදරිසුන් කුරිමතිග අවම දන්න මිස්මියුන් කුරිමති ඉහ්තිරාම් කුරේ කදර් කුරේ මිස්මියුන් කුරිමතිග ෆාෆ එක්කරන් අවම ලදුව එම්මෙ ලදුවති වංජේ ෆරාතකි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අලගොන් මෙන් ඒ ෆාෆ එක්ග උලනිකෝ
ilahu debbi niyumate beenuko loluga niyume beenu comfortuga niyume beenuko atuga niyume beenuko defaga niyume beenuko gen ilahu ureden hutta ilahu algol men deke wodigatun ei laduganna jeenka mihako din etchakun e dimmihaya arankorumaki war nubasikai mihako ihsan terikam for koddine me ihsan terikam beenum koggen ihsan terivi mihaya arankorum ala allah urede komme uredumaki wes e ilahu debe niyumatakum urede comfebbes lovies bovies abbes komme niyumate e niyumatakum en allah urede ene laduvet u faafe garagatu mi emme muhim ekkamak hamhem allah subhanahu wa taala miha lobi wanna e lobi wa farate nurhe kantattakun en adu rakka teriwan allah onna lobi ene mana kore ila russa nugodi nugannawa kantattaka aragatu hameko allah subhanahu wa taala onna biruweti kan qiyamattu ekalang hadratuga hutti hunnan jehene kan timanna suwal kore maqam annane kai maqam ena gituga biruweti kan otun hameko allah subhanahu wa taala de niyumetta ena himmatte genu eniyumetto ginakama eniyumetto boduka handayan ko eniyumetto debi farata uredumaki ekashigem wakame nuka ena qabul kuru hamaya ekuga tibage nafsuge karamata tiba ihtiram kuru nafsa bonambi tibafada mihaka tibafada sharafwari iman gahulwari ekashige nueti maqam fabak tibada fahish amalekka viyanuda kameka mujtamaga uleka tibage nafsaka ekashige nuwe allah iman kan debbi mativeri alaku tifada nuba kameka hunna ekashige nuwe nafsak kiya dembi tibage nafsuga izzata sharafa ekashige ba kame nune ti daraje tiba dabumagi ti daraje tiba vettigen devaki awum nege bay faafata me waragati mege so miya vettigenda das daraj e nafsa bonambi mi tibaage daraje nune men allah makura matiru kurabi insana ko ti daraje vettigen diuma keme ko bekar kankam algon me rakka terive durun e ko iman kan itur kuro nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis kurwa innal imana la yakhluqu fi jawfi ahadikum kama yakhluqu ath-thawb tibamun la ule fera వీరానావే బావా పదెం ఈమాంకం తివాము హితుగా బావా ఇచ్చికి ఫస్అలుల్లాహ అన్ యుజద్దిదల్ ఈమాన ఫీ ఖులూబికుం అల్లాహ్ హద్రతున్ దుఆకు దన్నవాషే ఈమాన్ తెరికం తివాము హిత్తకుగా ఆకు దెవ్వాతు ఈమాన్ తెరికం ఆవని మికాల మజ్లిస్ తకు జిక్ర్ కొరే మజ్లిస్ తకు నసేహ్ దే మజ్లిస్ తకు ఖురాన్ గా ఆయత్ తక మియా తదబ్బుర్ కురం එම ඊමාගේ වාර්තක වෙච්ච එක්ක බලන් දැන් ආර්මන් දියෙහිම් වේ මුස්ලිමු දිවේ රාජ්‍ය එමන්නගේ මුස්ලිම් එනම දෙන්න කුරේ හෙද්දවි හනු බෑකුණනේ දැන් එන ඉස්ලාමය ඊමාන් කන්ජේ ආකුර අබදුස් මීහා ගිතුක බාවේ හලාකෝ මුන්දා එච්චක ඊමාන් කමකි අබද අවමගේ ඊමාන් ක ආකුරන්ජි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අලමෙන් මිෆද අගෝරි දුආතක ඉර්ෂාතක ඉබ්‍රන් හාසිල් කුරාදි فد مصيبتك نيغاني ام ملتكم علمك نفس مدلا علمك اهلنا آل عيال ركعتك الدبا شهاده وسبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته